Jeste li se ikada zapitali, stvarna ljubav ili možda prevara? Voli li vas vaš pas stvarno ili je sve to samo gluma? Često nas psi prekomjerno ližu, obasipaju poljupcima, mašu repom i skaču od sreće, ali što ako vam kažem da znanost otkriva da to ponašanje ponekad i nije ono što mislite? U sljedećih nekoliko minuta otkrićete može li pas glumiti ljubav, ali prije, ako volite životinje, pretplatite se na najveći kanal ljubitelja životinja, lajkajte video i podijelite ga s prijateljima. A sada, pogledajmo što je to prava pseća ljubav. Prava pseća ljubav je, kako znanstvenici kažu, zapravo učenje hormona oksitocina i dopamina, odnosno hormona povezanosti, ljubavi i sreće. Dakle, osjećaji pasa nisu samo iluzija, već oni zaista postoje i psi se duboko povezuju s nama ljudima. Ali, uvijek postoji ali, te je iznenađenje da ponekad ponašanje koje izgleda kao ljubav uopće to nije. Kako je to moguće? Znakovi privrženosti poput ulizanja, traženja pažnje ili mahanja repom nisu uvijek motivirani ljubavlju. Naime, pas je naučio da mu ova ponašanja donose hranu, poslasticu, šetnju, igru i slično. Nadalje, ulizanje pasa nije uvijek poljubac, nego je to instinkt od vremena vučeg ponašanja, kod kojih je to znak podložnosti. I zadnji znak maženja ne mora nužno značiti da pas želi biti uz vas, već vas samo želi obilježiti i kontrolirati. Dakle, iako se navode kao ljubavni znakovi, izgled ljubavnih simbola može prevariti, ali pogledajmo što o svemu kaže znanost, odnosno znanstvena istraživanja. Znanost je razlikovala prave znakove ljubavi od onih naučenih, pa tako treniranjem psi mogu naučiti doći sjesti u krivo ili nasliznuti na naredbu, a to nije iskren osjećaj, već naučeno ponašanje za nagradu. S druge strane, kada vas pas traži, a vi ste tužni, spontano legne kraj vas ili vas gleda u oči, tada znanost kaže da se kod pasa i ljudi uči hormon oksitocin, što znači prava povezanost i ljubav psa. Dakle, psi mogu glumiti ljubav, odnosno ponavljati ljubavne znakove kako bi dobili nagradu. Ipak, psi imaju osjećaje i kada je veza duboka, tada to nije gluma, već prava i iskrena pseća ljubav prema vama. A sada želim čuti od vas što vi mislite. Vjerujete li da vas vaš pas stvarno voli ili mislite da ponekad malo glumi? Pišite mi u komentarima ispod videa. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 stvari koje psi obožavaju, mrze, kako učiniti psa sretnim, koje su stvari štetne za pse, top 10 znakova govora pasa i još mnogo više. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom ti pozivam da lajkaš video, podijeliš ga s drugima i naravno pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!